Hello Perlok. Good afternoon Indonesia, Barafat. And mentah kada kasih Sunday. And in this Sunday ngapa dia suha such is Indonesia ha kada channel jong bro bhai jong hi. And ngalas itu nak tadu kata-kata muka si mo nomor Aslam ngapa dia upload video semua. Day London untuk South Sea, South Sea ngapa dia upload video nomor Curiosity tu mo, upload trailer ni ginang belan mo. Dia entah kalau ada ikor. Ani ada flash live macam tu. Aslam ngilami mo ngikam oh, tinggi Kamtan Pore nomor bang yelek siapa ni apa hospital ru nomor dan baskom mo bayeng kun jang bayeng jang I Perlok dong di stom kan dan kong dengan hak pecah kita baskom mo bakat baskom de family mata de ilalat ko min silalat kan lekai ni tai tang sikang artham mo de baslam kan ru de kita mesti plan ban si lejat kai mo dai những tiếp ra những cái cá nó bạt những cá nó để nghĩ vào ăn một hôm nay những tiếp ra những cá nó đúng không cắt vào phơi mà để những phết những áp yang kata ikan skuti mà lada kata ikan skuti kan lek satu để những lek lang satu mà những buat ikan skuti ban den mà oh, tu skuti dia let's stay. So ngirungin ya let's stay mo. Day. Our first plan was like that. Kata skuti kan let's stay. Day. Dengan saya pet si pet pat ni jet kan kalenti tak apa ngin ya gas kuntung ngin ya foi kat siapa foi rupiang baik mo. Nomor ba kita mo lah kat ni baca so we don't have any plan also. And tang katahi. So entah pertelang semua Januari makna ru dah lihat ha de jayu ngala kang so ya dar te siwe gi glock tinggal akhir takkan dia de kini gi glock si de gi glock jong keleng kena lo ngala pek itu bahaya sampai ti jangan ibarat kan kena ya de kalahir kan it's not kalau uncomfortable mo so ngalem mo ka sim na dak ni belum guys small size small size makan haru bilong fit pat yang ha pretty ha komplek ha banyak ski goreng siang lang punya speed kan belah goreng oh ni ya ayo gas yak iko ya ya gas iko mo dekat sampai ketika lat kate kan sampai ketika lat kate dengan yak gas kan iko kan let's say lada kate iko kan let's go ya buat stay let's stay mo damn so amazing hari komedi ni dan nyakut ke kate nak terang mo ani kali kan sini kali ani kalau setia ada na yuk ke setia tah iru ni buat lah nak buat baik kembali
nginum change ke plan nur nyebut nyahap sim tum kan ka decision mentah ban yalikah nomor pagi tip jing embrio nyahap perkat ni ya kan dengan ya aisum dia sandiat mo saya ya jajai no deh ya nomor batak ngaru ni yok susun guys ini stay mo tentang ini tuh sana no mo so perlu kita kasih kamdan cikmu bantuan guys ini ya mo dan kanlong komik unexpected mo nomor kamdan cikmu ya itu mo one itu blindly very funny Tang bang ya kan dik khai kloi fat mo. No. What ini mo. Oh, because this is your lap here. So, lamit mo. Đây. Lamit em ta. So, như te nomor dalik guys ti sa lapun hon pak lu khai cầm don e hira tamo. Okay. Truk. Oh, iya, truk. Ini tapi very funny jaka. Kang simulation kang. Kang rapido kang. Rapido. Saya simulate. Sati saklau. Ani wow. Buk rapido saklau kang. Ani wow. Telang dan ini sekolah ada kata-kata ya lewat dia ani sekolah lewat dia ani so perlok ini kecakai sangkai sini mentasi mo sangkai ini ini kisyak kan nih kadiang nih kisyak nih tengok nih kisyak kan nih My little woman dah tidak bersang bapaknya ikan ding dah kabah penan kam neki plastik ye barit ya nah an kalame oh katu kalame fi dan kam sekai pat oh start dah ni pertelang tu bro kading hipat dan ni di muri jongi bangi lak pak flek mana ban ya ba mangi đây bot công sợ yang ada di kapanta an ya i công jongi tu ada ka Coca-Cola stick fantastic ha jamastic anda yok ban kediak bahai kan kediak am pelabas paham kediak sipit ima tu ya thar ini kisya em layak ini kisya pertama tem ta kasih kan di vlog jongi am kapoi kum no tips ni deh link ba nai tu scooty deh
Itu skuti yalam lenti ban lecha. Sini sapok sadau. Dap nang tu nanti napok lat mureng katuka iko kai lam yingi ban sangkai sane. Wow, what a nice. Best part day. Oh. See? Absa. Tu like nang tu. Absa ke sini. Dia ngai ni. Apa mau? Dia ada is kerdan ni. Itu kerdan terlalu ni. Absa. Aja relax. Why are you so funny? Because I was born funny. Oh, you are born funny? Yes. Okay. Oh, born lucky riders today, see? The sound is just amazing. Another one. Yang tip dah ketin senang fisia you ni via angkum notip. Kita ni kat dah borkse. Sokse. Lala ka jong ketin senang. Dan baong sokse dan baong borkse. Ang senang bor la teruk le ya pat. Pi baong borkse. Ani sokse. Kajing best takading with the Fanta. It is very nice with my girlfriend. Asini. I like your smile. But I like muri. But you like muri? Yeah. Okay. So my friend, entah ngidang sading. Tu dekat dim ni with my sweet woman, sweet mommy, sweet nenai. Mo. Suka ong jing ong tang kawai fisia ba tang portelang. Kum ni ngila bandai okey. Tang portelang. Dam tu te delawan por liur te kum kan ke experience sobang syura namar ba shit temo and sakoi ru baslap tem don jing mentoy ra ti kabun kaja kasong ru don tiding ba ayu ru don don en ru we ar namar ba kadai por liur te mo class tu hi senyuk ru la jerong bro hap kap no bro senyuk ne kum no pi ong kum no pi ong kap no ta kap Tolong kumpir. La kum pikir na la kot bek ne ta kum kini ki por ni de ban sliding ba mo ban songkai kum ne mo teng te sutanat ru katahi but ada bam ya alumuri ru which is very nice mo to alumuri bangha na itikong dan saya pang hingi ru ni lek no mo nang ne namar ba amiat artat mo and look at her. She is trying to bring some mo luckry and all. Denda. Intip re actually mo ngi kam decide mo ban kai smash no mtasi. Ama it is our last day mo mtasi. Bangin ya chongkai kum ni like this. Namar ba iru in lech nong no. So in sawan phai la no tip. Ano pir next year te perkat pi adu next year te lol bro ta lalik kai bit marwai mo mentah ndai ra te long pisat nem dalik kai ngam marwai pisat nem dalik kai ngam marwai Tak marwai ka ban ya tu tak. kum ta sa te pilai asno perlak lik kai marwai sya malik real no Ada benwana di mana tong babat Mapang. Marwai sini ana semua Ablik Mapang. mana bapak so ngila dei banwan adu menne mo actually tang ba dei nak daw ba pang sitom to mo ngimla li era ngimla ban kiari tu jing pang jing sitom mo so that's what ta dala jam baru long setengah te dalikai te long tu pang sitom pat te long so bang hira dalikai ru mo ne komna Matrai piru pai ba bisi tu ya kata. sisa semua. She has confident talk. Pada dan Bapang yang kan bisa kena dan komen. Dan sederhana makan Bapang pengen rukum jadi. Wah. She is my type, okay. Ini lagi nak.
Dalalut kading pinang strat man syang. Naho. Te I mes jong haru dang strat man syang kayang ni. Namar kading ko persaik tamo. Te. Yin numyo lat sura mo ban syang kay kum ne. Last mentas ni mo. Ani tengah lek kay bat no tengah. Lain marway. Oh ho ho. Obat kidus tengkeng. Bisa dan kay kidus. Ti syak ban kay kidus. Te let's say yo ngayo dos nang ni pat kiba subscribe ya nga. Biang lek kay lang bat kiru. Biang mo. Tah. So you see no. Dan kualikai bang ah. Chal let's go. Nomor ba imes jong ari sya. Deh. Sya em. Oke. Nang dan sak kendet Fanta. Fantastic kana. Bang đây. Te kum no sutanat wan kai tas. Ngimyo jakalik kai ra mo. Ngimyo lik pek kai ra. Ngimyo lik visit kai ra ki place ai. Nomor bala miet. Mener ngemi kan no lai steng na lai budget te kuntai something around 3. Yeah. Te hagoi singi mo ndalai kenduk biang mo bapi. An lanu ngeni kenduk la syap snap. Very sad. It's a very long time. It's a very long day. Mo. Sedang bau snap la dah haplit snap. Damn bro. Dam lai compare mo nomor kam sya mo. Kabaya ban le chi ha sinong dam le chi sinong tan le sinong pat dei dia ndalai kenduk biang next time mo say lek kai biang and anything else to say ti dah kering ko besok ya oh most welcome abiang Last. Abiang Tak niat. anta say 8 boreng aban di last dan stak kendet lipat. Nabiang naik wading syul nomor ladai porlet. Nabiang naik wading syul ladai porlet. Pet itang naik wading nomor 4 sultanat bandai pai siang. Maybe. Film ko alet curakan siang. Pet ngelawan rakan. Ani pet kidian pet. Takan long film ko alet curakan siang. Mang ko asyong duan ne kan. Ani basaat subang pala dasat. Im ko lek cure si yang lek kom no tengam ta. Snaying ne ma kowe. Snaying ne ma. Oh. Tengen ya snaying no hang ne ma perlok. Nomor ba ila setenat pel mensyong kaya ne so gini snaying no ne. Im ya lek pai sure. Mo. Enjoy ta sih. Dalalut ni kideng berokhat tengen saya like nak mo. Because you know it's not good to be here very late also. Marbang imtip de jaka jung no yai mo. So it's not good at all. Te perlok imes jong ai ko akren ma pisiaru mo. So hopefully pinia sangat mo yai. Te film ko ong ayu to patai. Ni kong na kubla ya piba subscribe kena ke channel jungi. Ngai imen tala kapki hik biat kabar labu na pila ya subscribe ke channel jungi. So kubla shibu. So kadai ka ba iyo. So thank you for that mo. Lamdan mapit ladam kersan mapit. Saya ingat poi mo. Okay. Nyen poi agi. Nyim nung poi ra si ro dam dei klam pisia. I hope you understand, okay? Yeah. Te katai that's the main thing. Kan pisia te we are nothing. Hopefully pinang yai continue ban enjoy mo ikan ka vlog jongi. Even though it is a small ride mo tangba hopefully kan long ka basutanat mo daya keren ai bat pisia long kanum long boring. That's the main thing for me. Te ban kam interesting that ngan kwa ban ong ching ong pisia ba mo. Suggest me some of the best place mo kanang bangan dup so thua sẽ ngan net mo nomor Sa comment kan nang ban tiap sa inlet. Mo te sa comment lang sa batay lam sẽ ngan ya lek kai mo ngakwa ban lek kai long visit ai ki jakai ai mo. So kumta kan long let's say yo ngampat tip ki jakai ai mo te yo let's say pisia pi kam tip ai ban yang so lada let's say yo ngini kenduk mo
So perlak mentah keladai kapur banlek mo. So hopefully kan ka video kan long interesting but pisah. I don't know kalong ka bas tunat na am tang ba hopefully ka long best mo okay. And aku suka ban ong jing ong but ngasuka ban ai kublai mo. Kwa ban ai kublai na du man siam pisah ba pilai subscribe mo ya kan ka channel jong u jonga min semdai jong u Zurian Marweng dei jonga hi Zurian Marweng. So thank you very much for that. And second thing is that ngan sa hikai ba ya ngai i buan lagi komen ba pi ong ya hikai ba ya i miss mo jonga baik dei dang sliding mo te pi ya komen ban hikai ba du dan nang ai mo. So don't worry ngan sa hikai ba mo and kat pempat nang te ngan sa hikai baik don't worry tang ba man ya ka ba man tai like no shishnong. So I'm very sorry for that marba tam oi like no shishnong. And after 1 year maybe I can get a chance bani kenduk yang sesian right for now like 1 year te ngahapan likai marway mo because in like no shishnong te mo pilas tu hi manohi ngan kenduk kuno hi mo bani. So it's not good also but don't stop really shishnong okay. And you like Charlie Chaplin. yeah, why would I look like Charlie Chaplin? I'm very doubtful for myself also now. Why? For what reason? There should be a reason. You young lady. Dia pernah kuplay shibun ya bisa ba pila ya enjoy ya kan video I hopefully. And mantap as you can see kalamit kaladung ya mo. So miru ya haban no. So ngin saya kedua halenti mo saya penkot halenti mo. Ya kamna. Saya ya paling no nomor ba lamit. It's not good to be hang out around night time mo banikai ban songkai ai song miet than is not good in a stranger place and strangers thing could happen also. So better we go now mo nek na yeah let's go, let's move from this place see ya nak ya tingin peniliat pelip na kading and then we will go. So perlak keladai ke korban lain mo nomor balamit head ini ada helmet sama saya lihat nama. Labiang sain kati. Ini drama cepat. Labiang mami. Ya, itu mana? Nak. Labiang ni ding. Labiang. Okey, mentat dia pergi sana. Mama. Dia perlu menyalik nama. Hopefully New Zurian Marweng juga pensusunan dia bisa supaya langkah yang ini. Thank you very much perlak dengan saya kedua baik halfway rapat kapur berpisah. This is our Sunday small ride. Privilege